Abertawe di ennill y bencampwriaeth yma 6 gwaith, ond tymor diwetha yn waglaw. Chivers, y rhif 10. 10 allan o 10. John Davies ar y postyn pella am gyfle. Croesiad gwych gan Chivers. Dyna'r cyfuniad, dyna'r bygythiad yn barod o ran Abertawe. I fi, dyli o bosib trio mynd i sgori hun. Am cliriad fan'na gan Lewis Adran. Neu gwaith a rhyw rôl yn cael nôl ar y llinell fan'na. Edrych am Stacey John Davies i'r rheoli. Nawr de, mae yna dric, mae yna gyfle i Abertawe. Davies, y tar y bar. Gwych, mor agos. Y bar yn dal i grynu. Digon hyder sy'n mynd gyda'r ddwy coes chwarae teg i Stacey John Davies. Mae hi'n twylldodrus iawn. Yn gallu sgori goliau special iawn hefyd. Rosie Hughes. Cyllu gyfle arall. Bach yn ffodus, dyn nhw'n cwyno, dyn nhw'n stopio chwaith. Cyfle i Wrecsam. Pritchard ar ergyd! Pritchard ar gol! Mae Wrecsam ar y blaen! Rebecca Pritchard! Wrecsam, unwaith eto chwarae teg a thaclus. Maen nhw'n gwybod yn iawn ble oedd y wagle, a mae rhaid canmol ar ergyd hynny i weilod y rwyd. Digon o bwer, cyfeiriad ffantastig a chwydr. Mae Chivers yn mentro o bellter hefyd, mae dar y bar. Mae'n gallu gwneud hynny. Chloe Chivers, neb yn o'i fanteisio. A ni unrhyw un sy'n gwylio'r gyngred yma ac yn gwylio Chloe Chivers, dyw hwnna jyst ddim yn sioc. Y mwy o gyfleoedd geithi, mae'n mynd yn agosach ac yn agosach. Ond i fod yn deg, oedd e ar darged, oedd y gol geidwad o bosib, beth yn mynd i arbed hynny. Wrecsam yn glir. Nawr de, Lily Jones i Wrecsam, Hughes yn y canol. Mae'n darganfod Hughes, cyfle enfawr i Wrecsam! Mae'n gol i Wrecsam! A pwy arall? Rosie Hughes! Y seren yn taro am stori! Chwarae campus fan hyn gan Lily Jones. Chwarae ifanc a darllen y chwarae. Just chwarae really synhwyrol am rhywun mor ifanc. Felly lot fan'na di ergydio, a'r pwysau ar y pas hefyd, just yn rhoi ar blach i Rosie Hughes. A ni'n gwybod bod hi ddim yn mynd i methu o fan'na. Really chwarae dda gan Lily Jones. Chwarter awr i fynd. Os ffordd yn ôl. Mae angen un. A wedyn pwy o wyr be ddigwyddith. Abertawe yn ymosod eto. Blerwch gan y gol geidwad. Mae'n syml. Mae Pinder di taro. Nawr de, mae yna dan i ddiweddglo. Blerwch am ddiffynol. Camgymeriad gan y gol geidwad. Ie, fi'n credu bod y gol geidwad, pan oedd hi'n gythio oddi ar ei draed fyna i wneud yr arbediad, oedd ei coes oedd hi wedi crampo lan fyna, ond mae rhaid iddi dal y bel. Ie, Robin Pinder fel unrhyw blaen o'r dda, jyst yn dilyn y chwarae mewn, yn dilyn rhag ofn bod camgymeriad, a gêm ymlaen eto. A Wrecsam yn disgyn yn ddwm. Chivers! Chivers! Mae'n yn ôl yn gyfartal, a mae'n amser i ennill y gêm yma. Gwyliwch honna'n hedfan mewn. Pwy arall? Chloe Chivers. Wrecsam ddim yn ennill y bel gyntaf, ond Chivers just ar ochr y cwrt chwech fyna, just yn aros i'r bel i ddod i lawr. Reolaeth da, a nos da i wy. Techneg y campus, jyst i cadw corff dros y bel. Ac yn fler, eto yn fler. Pritchard o bellter, lle yn y canol i Hughes, i Wrecsam. Ydyn nhw'n gallu cipio'r fuddugoliaeth. Am eiliad, mae Wrecsam yn ôl ar y blaen. Ac o bawb, Hannah Coples. Tair i ddwy. Wel. Chwarae teg, Hannah Coples yn y lle cywir ar yr amser cywir. Dim problem, dim stress. Hannah Kay yn rhoi'r bel yn hefn y rwyd. Ie, dim digon o amddiffynwyr wedyn gyda Abertawe, achos o'n nhw'n di newid strwythyr, maen nhw'n mynd amdani. O, mae'n poethi yma nawr, mae Cedyn Coch. Ie, cytuno'n llwyr. Leic yn gweld Coch yn erbyn y cochion. Mae Pritchard dal ar lawr yn brifo. Ie, mi oedd e'n sicr yn Gerdyn Coch. Fi'n deall rwys y drigaeth, ond mae'n siomedig iawn i gweld hi'n ymateb yn y ffordd yna. Dyn nhw'n rhoi'r gorau iddi. Y cochion yma. Yn ôl ar y blaen nawr de. Osford. O, mae'n gwyro bob man, mae'n gwyro mewn i'r gol. Mae'n hynod o greulon, ond dyw Abertawe ddim yn poeni am hynny. Osford sy'n dathlu tair gol yr un am gêm, am ddrama. Just really anffodus i Duran fan hyn, achos mae hi wedi bod un o'r chwaraewyr gorau yn y gêm, mae wedi bod yn arbennig o dda gêm gyntaf hi. Ond os ti ddim yn ergydio, ti byth yn mynd i sgorio, fi'n joio gweld chwaraewyr fel hwnna. Osford ni wedi gweld dros blynyddoedd yn digon cyfforddus i fedro o bell.
I think you can tell by the reaction we're gutted. You know, we I feel we've dropped points there in terms of the result at the end. But before the game, you know, we wanted a positive result. You'll take the draw at any stage against a good Swansea side. But I thought we were outstanding today. You know, a good introduction to the league. To be honest, I'm actually now disappointed that we drew. I came here thinking against a really difficult team that we might try and keep the score down, and we just kept keeping the lead. 1-0, 2-0, then obviously they scored again, and then it was a bit disappointing that we'd made them come to 2-2. But then again, to score a third, honestly, it's exhilarating. I'm so happy and I'm proud of all of the team. We've just smashed our first opening game on our home pitch. I think we did an amazing job. Physically, what kind of test was it out there? I know you came on, you scored as well, but how was it? How difficult was it? I know, obviously, speaking to the girls in at half-time, you know, we were very much like, this is, you know, a very physical game, which we were expecting, but obviously it's a bit different when you're out there to what you know from them last year. I mean, the girls, I cannot honestly be so proud of the girls like I am today. Honestly, they really fought hard. They really, you know, come together today, and they really did work hard, and I know there'll be a few sore legs tomorrow. It did get a little bit tasty out there as well, didn't it, Hannah? Oh yeah, it did get a little bit tasty, but I think I only reacted to what I had. So, but yeah, that's a part and parcel of it. It's the first game. They've come to us, and this is what we've come here to do. We've come here to upset teams. So if it takes a little bit of that, then we're quite happy. Yeah, Rosie, you've certainly made a statement today, I think. What will be the message with the girls now once you go back into the dressing room? Oh, to not be disappointed that we came away with a draw. I think because we were winning, I think we then wanted the win. So when they kept scoring back, it puts you in a little bit of a lower standard. But absolutely not. Look, we've just made one of the best teams draw, get 1 point. And that means we're sitting at the table close to them. Beth ydy'r positives fyddwch chi'n cymryd o'r gêm pnawn 'ma? Wel, I dod nôl mewn y gêm, yn mynd lawr. So fel ni'n neud, oedd y merched wedi gweithio'n galed. Sy'n ni hapus gyda na, ond oedd y quality ddim yna. Ond fel ti dweud, oedd y gêm dechrau y tymor. Lot o emosiwn mewn y gêm. Ac oedd y gêm anodd, ond ni'n hapus i mynd nôl yn gyrfardel.